الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يأتي الله سبحانه وتعالى تبدو دماغ وطول سيد الحمد لله ينتظر يجود إلى العالم محمد صلى الله عليه وسلم ونولي بين سبو يرمين يجود صحابة بن فو وجود إهوار كان جوك ردينك بجوك نوكا يوالا جوك كان دينا تبنتنا إهوار مكة جدا كان مكة اللهم آمين. واللي في دنيا الله يرمينا واتي قلدم قلدو واتي تيما در إجابان دي جينا يتاتي إدام ود جانغار den wi babul amri dambugal jantongal fi yamirgol bil muhafazati renugol hiwa ayna ala salawati al maktubati de juldene farlade wan nahyi al akidi e hadore tentude wal wa'idi shadidi e kamba tiludo fi tarkihinna fi accugol julugol ɗe julɗe farliɗe joyi. kala dammugal ko ɗum ngal yewte ko yamirgol hollugol wonde no yamira Allah subhanahu wa ta'ala no yamiri nelaɗo meɗen no yamiri hiwgol ayna reena ɗe julɗe farliɗe ko woni reenugol ɗe ko juulugol ɗe fewde hoɓtu majje on ngal jantuto kadi kamba mawɗo arɗo on e accugol juulugol ɗeɗo julɗele farliɗe joyi. O fuɗɗorino andirɗen mo non o addeta aaji ɗen ka alqur'an so tawi no woodi ka dammugal non o adda makujin laaɓi sallllahu alayhi wa sallam. O adde aaji ɗo ɗiɗi aya ara noon Allah subahana taala wii: hafidu ala salawati, rene julɗele ɗen, ayne julɗele ɗen. Renugol ɗe ayna ko tawa haqqille ma no e julde nden e waɓuto on fewnu ka o hewti o ko nanngunoɗa o accita haa juuloya. ɗum ɗo woni aynugol waɓuto on ɓe ngandigol so ayni hunde hara so wono gite ma no e mayre hayra ndaɗo no e hima ɗon ka wala ɗum o yahino o wi wassalati l wusta, tentini nde julde hakkundere rene julɗele ɗen he awa e julde hakkundere nden kadi ɗo kadi min baabi atfi lkhasi ala l am. ɗo kadi ka a hafidu ala salawati rene julɗele ɗen ɗo attinde e hakkundere e sakkitinde fof no tawa waktuji ɗin jowiɗo kono o tentinoyi o wi tentinino nde hakkundere honde woni nden ko ɓuri sellude koye konngudi kala hokkoɓen ko julde alansara. wattanire julɗele ɗen fof alansara on noon on ɗon kadi no tenti. si Allah inni ayne hunde ande no hana aynede de e aya oɗo ko aya ka bagara woni kanko watti 237. Allah subhanahu wa ta'ala o wi kadi fayin ka suratu tawba o wi fayin taabu si ɓe tuubi wa agamu salata ɓe ñinni julɗele ɗen wa atawu zakata ɓe totti zakkaji ɗin ɓe ittiɗi ɓe jonni haanu ɓe jonnede ɓen fa hallu sabila hara terteɓe acciteɓe ara ɓe woni julɓe jaka si on tigi waɗani ɗiɗo haray o fotaka e accitede ara ɓe fota nangede jogge ko waɗi haray wonali julɗo tan
دو من باب الحث على التنبيه على ضده يعني كو ردي غونde reddi gol hunde wade e laawol kambugol fi si acci hunde nde waɗaani oɗo ko surat tawba aya jooma waari kama kuji nelaɗo sallallahu alaihi wasallam tindinayɗi wonde ɗe julɗele jowi ɗe ɗo ko beeɗe ayne mo faalama heɓude wela e allah mo tabita ka diina o naata aljanna be o ayna ɗe ɗo o juula ɗe fewno kadi juulete ɗo waddi o hadis arano kadamagal ɗo ko kanko watti wulure capanɗe jiɗɗi e nayi wa an ibne masudi radiallahu anhu ittama abdoulah ibne masudi allah weltanamo weltano sahaba ɓen fo wattida e maɓɓe qala o wi sa'altu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam mi landike nelaɗo allah o mi landimo mi indi enen ayyul amali afdal golleji ɗin fof ko golle honɗe ɓuri golle honɗe ɓuri ani ɓuri moƴƴude qala nelaɗo maki assalatu ala waqtiha golleji ɗin fof ko ɓuri ko juulugol julde nden ka waktu mayre ala waqtiha e hoore waktu mayre o haɗa accaɗa e waktu on feƴi qultu wimi summa ayyu mi inni si ɗum no feƴƴi kadi haɗay ko golle honɗe ɓuri moƴƴude qala maki birrul walidayni ko ɗiggal ngol jibinɓe ɗum ɓen ɗiɗo ɗiggal ngol nene e baaba moƴƴagol e maɓɓe ɗoftagol ɓe fannin ɗoftare maɓɓe nden yahaali e yeddugol allah tammum ɗum qultu summa ayyu mi inni awa si ɗum no feƴƴi kadi haray ko honno heedi ɗum gaala nelaɗo maki aljihadu fi sabilillahi ko waɗoygol jihadi fi ɓantugol diina allah kam taaro jihade on ko ɓaawa ɗiɗi aɗi ɗi aroy classe oyi 3e position golle moƴƴugol ngol taho ko ɓuri moƴƴude ko gollanta allah kon ko ɓuri hittude e allah on ko julde nden taw so julde nden feƴƴi ɗum noon ko haqqe makko ka haqqeji yimɓe ɓen ko haqqe nene e baba heedi ɗo si ɗum noon feƴƴoyi arnoon ɗo lasfi yanganagol diina kanno ka yaajira ɗum ko agol jihadi fi sabilillahi hara charte ji ɗin kadi no timmi muttafaqu alayhi hadis no fotta sellugol hadis ɗi mon ɗo kanko watti wulure capanɗe jeɗɗi joyi o an ibne umar radiallahu anhu ittama e abdoulah ibne umar yo allah weltanamo kanko e ben makko e sahaba ɓen fof o wattano enen kadi qala o wii qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah o maaki buniya l islamu ala hamsin l'islam mahama e hoore jowiije ɗen e hoore ɗe joyi tugale joyi aranal ngal shahadati an la ilaha illa allah ko seedagol wonde reweteeɗo e goonga ala si wona allah on wa anna muhammadan rasulullahi wonde muhammad ko nulaaɗo allah wa igami salati tugalal ɗimmal ngal ko ñinnugol julde nden wa itai zakati tugalal tammal ngal ko tottirgol zakka on wa hajjil bayti ɗo attori hajju mum o inni tugalal nayaɓal ngal ko hajjugol ka suudu allah wa sawmi ramadan tugalal jowaɓal ngal ko horugol lewru suumaye hadisaji goɗɗi goo ko sawmu horgo suumaye on woni tugalal nayaɓal ngal hajju gum woni tugalal jowaɓal sakkitingal ngal muttafaqu alayhi no fotta sellugol mum si tawi ɗiɗo joyi ɗiɗo ko ɗo l'islamu on aggi ko ɗiɗo woni pilier je rondiɗo l'islamu ɗen on andi mo accitiɗo gotal haray kanko l'islamu yaniri ka makko l'islamu no yanata few kono an senko ma l'islamu no yanira ɗon few tawa ɗon on o ala ɗon hay hunde hadis heɗo ɗon on kanko watti wulure e capanɗe jeɗɗi e jeego o anhu ittama makko kanko abdoulah bne umar fayin qala wi qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam allah maki umirtu mi yamirama si nelaɗo maki mi yamirama haɗa kombo yamirimo wonde waɗɗo on no suuɗe ignoré fiyon ɗum fof no andi si fof no andi hato jinade tugga honɗum awa almami on ɓe makani en awa ɓe makiɗo awa en makanama ɗum goy
yengande yamirama ɗum fof no andi gombo yamiro on ko gooto o wi mi yamirama an nuqatila annasa nde mi haɓidata yimɓe ɓen hatta yashhadu haɓe seedo an la ilaha illa llahu wonde reweteɗo e goonga ala so wona allahu on wa anna muhammadan rasulullahi wonde muhammad ko nulaɗo allah on wa yuqimu salata ɓe ñinna julde nden wa yutu zakata ɓe totta askalji ɗin zakkaji ɗin fa ida faalu dhalika si ɓe waɗi ɗum ɗon asamu minni haɗay ɓe hiwi e an ɓe reeni e an dima'ahum ƴiiƴe maɓɓe ɗen wa amwalahum e jawle maɓɓe ɗen illa bi haqqil islami sinara ko haqqel islamu ɓe bonnoyi tawa no haqqel islamu no yamiroyi yo on tigi ittu jawdi ma yo wonki makko kin itte wa hisabuhum ala llahi hasbode maɓɓe nan noon koye hoore allah min nami hasbataɓe ɗi si ɓe waɗi ɗi ɗo hara min sengo an ɓe hoolike sengo an mi wiyata ɓe e hunde kono noon hasbode maɓɓe nen koko allah kono noon si ɓe wiiɗi ɗo kadi ha ɓe gayni ɓe bonnoyi ha qewul islam ɓe wujjoyi haɗata ɗon kadi no newna jungo mo taƴi si tawi sarti jiɗin timmi on tigi waɗoyi zina tawi ko jombuɗo ma ko sonnajo jombaɗo ɗo haqqel islam on no wi si tawi sarti jiɗin timmi ko yon tigi wara kono so yaltoyi ka diina no andirɗen noon ɗin ɗon ko ɗin woni haqqel islam muttafaqu alayhi no fotta e sellugol hadis o hadis hen ɗon on kanko atti wulure en capanɗe jeɗɗi wa an muadin radiallahu anhu ittaɓe muad ibnu jabal allah weltanamo weltano sahabaɓe fof watta ene maɓɓe qala o wi kanko muad ba'athani imminila nulila rasulullahi nulaɗo allah o ila al yaman faade yaman o imminimi yomi yaho yaman mi wona toon mi lontomo toon ka noddugol yimɓe ɓe nge ka diina ka ñaawgol hakkude maɓɓe si ɓe haɓi ka janngingol ɓe ka almagol ɓe ka waajagol ɓe fagala o innimmi o waynorinmi o wii innaka no an mu'az taati hina arde qawman yimɓe min ahlil kitabi jeyaaɓe yimɓe defte da yahude ko alyahudi annasara woni toon ko andiraaɓe defte ko jogiiɓe diina fad'uhum nodduɓe taho ila shahadati an la ilaha illa allah nodduɓe e seede wonde reweteɗo ala so wona allah nodduɓe yoɓe seedo wonde reweteɗo e hoore goonga ala so wona allah o wa anni rasulullahi noddaɓe kadi wonde min komi nulaaɗo allah fa in hum ata'uka lidhalika si tawi noon kamɓe ɓe ɗoftike may ɗum ɗo ɓe jaɓanima ɗum ɓe seedike ɓe inni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah si ɓe jaɓi ɗum ɗon fa alimhum andinɓe kadi anna allaha taala wonde allah towuɗo on iftarada alayhim o farli e hoore maɓɓe 5 salawatin julɗele joyi fi kulli yawmin wa lailatin kala wo jemma e ñalowma kala jemma e ñalowma ɓe juulay ɗon julɗele joyi fa in hum ata'uka lidhalika si tawi ɗon kadi ɓe jaɓanima ɓe ɗoftike ma ɗum ɗon fa alimum andinɓe anna allaha taala wonde allah towuɗo on iftarada alayhim o farli e hoore maɓɓe sadaqatan zakkaji ɗin tuukhal hiɗi ƴette min agniyaihim ka alɗuɓe maɓɓe ƴette e juuɗe alɗuɓe maɓɓe ɓen faturaddu ɗi artire ɗi jonnite ala fuqaraihim e waasuɓe maɓɓe ɓen andinɓe ɗen si tawi ɓe seedi ko wonde rewtuɗo allah so wona allah wonde min komi nuraɗo allah andiɓe ko heedi ɗon ko Allah no farli e hoore maɓɓe julɗele joyi e nder jemma e ñalowma si ɗon kadi ɓe jaɓi andinɓe kadi haray haqqe zakka on no woodi ko jawle maɓɓe ɗum ko ƴette ko juuɗe alɗuɓe ɓen jonnite kadi waso ɓen ko ƴettugol e maɓɓe jonnita kadi jeyaɓe maɓɓe fii yo équilibre won seeɗa hakkude yimɓe ɓen tawno ɓeyano wuuri ka suraya dow ɓeyano tahta thara ɓeyano kan nder koloyru yani yo ɓeeɗa yurmin ɓeeɗa andi ɓe ɗum fa in hum ata'uka lidhalika si tawi ɗon ɓe jaɓanima ɗum no kay ɓe ɗoftike ma ɗum ɗon
فإياك هرمرنتنيم وكرائم أموالهم إجاول ما بتدد دين كتدد كون إجاول ما بين ونايا يو تنسو لا سبا كبري هيتو دكون سيكوكا نمرادي no eɓɓa ko yaltinte zakka siko kolce siko nayi kolce capantati ɗen ko ga wotu dabbaku woto yahoy ɓay ya ɓorni dolokke laamu ya jilloɗa ɗo ngaari ɗingira o ngaari nayiri jowiri yayi ɗum ɗo adde toon si wona ɗo na ko sikkuɗon kon o wi acci ɗum de ta ƴettoye jawle maɓɓe hoolora ɓen ma ƴettoya duyge ma rimare ko tawta ɓernde on tigi de ko ɗon dogata daro o yiyay ɗon tun ɓernde makko ne waala so neɗɗo yi jawdi mum hittudi hara machallah fen no ɓernde no henti sahe ƴettoye ɗum noon o wi rento ɗum de wattagi dawatal madlum rento kuddi toñaɗo rento fa innahu sabu ko hani andugol ko laysa baynaha ala hakkude ndi kuddi toñaɗo wa bayna allahi e allah hijabu heedode ala ko henji hakkunde kuddi ko toñaɗo huɗata toñuɗo ɗum kon e allah o hen andugol ɗum o jaɓa ɗum kadi o wallitoma a barage ala o neɗɗo reeno ɗum ɗo noon toñaɗo wo toñaɗo e noon e wo tooña yon tigi watta yiide o tooñu aussi ko ɓeyguma ta tooñu ɓeyguma fi tun iɗa wawamo ta tooñu ɓiɗɗo ma o fi tun iɗa wawamo ta tooñu gollowo ma o fi tun iɗa wawamo ta tooñu enɗam ma ta tooñu kawtal ma ta tooñu ɓe laamiɗa fi tun ko an laami yimɓe ɓen ɗa jogii doole ɗa jogii pouvoir ɗa jogii ɗum ɗo ta tooñu wota tooñu ko waɗi tooñuɗo ɗaanoto tawa tooñaaɗo ɗaanaaki allah ɗaanata ko tooñaaɗo to sa'aji go hara o ɗaanaaki ɓay kamɓe ɗo ɓe ɗaanaaki an noon tooñuɗo hiɗa ɗaani si ɓe yewti toŋe ɓaawma moƴƴantama koy so noddi allah kanko o ɗaanaaki an hiɗa ɗaani sabu no tooñeeji goo yaadata e ɗoygo tawa yon tigi noon no moɗi no maabii no aani o wirenta ɗum de muttafaq alayhi hadisa no fotta sendugol mum shahidi on ɗo kono laaɓi sala sallama ɓa o yimmini Muad yo yahu yaman ko o attori taw koye o noddoyi tawhide on kono si feƴƴi tawhide golleji luttuɗe dewluttuɗe ɗen ko honɗum ɓuri hittude ko julde nden ndo holli wonde ɗe julɗeɗe ɗe nasama kalaade hadis heɗɗo mum kanko watti wulude capanɗe jeɗɗi e jeetati وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جابر أوي من أنين لا أماك إن بين الرجل تبتي وند كوني حق غرقون ونقدون وبين الشرك حق شركون والكفر كيف راجل ترك الصلاة كأجب والجود وني هيدو باراز حق نقدون شرك ما نقدون كيف راجل konde julde konde henji so acci julde ngara woni kefer rawahu muslim hadis heddo go kanko watti wulude capanɗe jeɗɗi e jeenayi wa an burayda al-aslami radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala nelaɗo maaki kanko burayda o wi nelaɗo maaki al ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salatu aadi wondi hakkunde meɗen e maɓɓe ndi ko julde nden faman tarakaha mo acci julde nden faqad kafara hara e woni kefere rawahu tirmidi filaso ko imam tirmidi wa qala wi hadithun hasanun sahih hadith on moƴƴi no selli sahaba ɓen ma ɗum kala mo koɓɓen ɓe yeddodiri faamugol ɗiɗo hadisaji mo acci juulugol o woni kefere ɗo accugol juulugol ngol ko gotel e piiji ɗiɗi koye mawti acca tawde joni o gomɗina wonde julde ko farilla oyna mawɗi min mi hoolaki ɗum goy mi hoolaki julde ko farilla juhud yeddugol fes qirritaki ene yiɗa qirri julde ko farilla non non min mi hoolaki ɗum ko ɗum haade juula ko ɗum oɗo sikki ala hakkude karama ko ɓe fof ɓe fottani ko keefe o yaltinina fes murtad
kono hana waɗede mo hana noddede ka l'islam yo artu e nder balɗe tati so jaɓaani siko l'islam ñaawata koyo dande nden tati fes koyo waɗa woni cancer nangi teral e ɓanndu au lieu cancer o yaajoygol nangoye ko lutti kon bonna kadi ko lutti kon ka boni ɗo ɗum no yo itta ka boni ɗo ɗum a taƴa itta ay sa ñamude mangore joni tawi sengo gono ñoli ka ñoli ɗon a taƴa itta bugoɗa ka kono oɗo woni teral bongal ɓay si o accama ɗon jam walike tallike janngo kadi goɗɗo inna joni min kadi he min de min korka kam mi acci mi wakkili julgo on mi hoorata goɗɗo inna amin wakkili hoorugo kono a zakka o miitata yaara noon ha wontoya pagare ko ɗum islam yettiloyru ndu inne ɗon l'islam na parti politique mi naati hannde janngo mi yalti ndaara maslaha man ɗon joni ɓe nomal lanɗo ɓe waɗa lanɗo mi yaltiɗo mi yaariɗa islam forçama yanaato sa fala naatu sañi acci ɗum l'islam kan no marsude hannde ko fanɗi o ko fanɗi julɓen no ɓuri 1 milliard an ko yaltata ɗon ko wonɗum jirra hon ko yaltata ka l'islam ko honɗum lorata l'islam kanko wala yadurranna illa nafsahu wonti lorata sina hawre la ikraha fi ddin doole ala fi forsugo goɗɗo naatamo ka diina ɗum ala tan few be wona julɗo abala won ko wonɗa o kono sa fofi ha naati ngaray ko kude ɗo yaltugo ala noone ɗimmo e accoɓe juulugol ko accugol julde nden hara no ɓirriti kono ko ngaameɗo ene gono hade juula moodi kaari wallahi julde no moƴƴi e ono yo yetti allah onon kadi noddina o yaha juula min galla faalowodemo kono heeñi wallahi mo bay kum taw wi on min ɗum mi réguloyay ɗum man to simi arto kiiki ɗe mi yoɓay fof ngaameɗo takasulan wa tasahulan wa tahawunan kono mo ɓirritigan julde ko farilla he allah tan maayi fewno ɗo mi tawita e julde ndaara ɗum no maapinimi ta woɓɓe goo ɓe aray ɓe maapi ɗon kono seytane no fooli ɓe ɗum sekki ɓe ɗon ɗum sabaɓe juula wonde acca wonde yalli oɗo haray ko honɗo on ñaawre makko ko ɗo kanama ko ɓen ɓe cippiri ɗo cippiro jam woɓɓe darini ko keefeero kef ko hana ko wareede imam malik inni ko en habbotomo so ko fana habbode mo ha kanange mutoy so juulade fana kanange muti halas ko heɗɗugol dande woɓɓe ni o ɗon kadi en habbotomo balɗe tati waltatare ni koɗi juulu yo koɗi juulu feere ma boni so wi wallahi julde no moƴƴi kono NFM ɗo taw wona pré juulugol ɗon musilman kono ko non pratique am ɗon timmi balɗe tati ɗon kadi koye hen so warama ko julɗo wara ka ko keefeero wara ɗon kadi ɓe yeddodiri se wi ko julɗo wara hara jawdi makko ɗin julɓe ronay o lootete o waɗe kasange o juule o surroye ka ɓerɗe julɓe ɓe ɓay o ƴetta ñaawde julɓe ɓe fof se wi ko julɗo wara ɓeyni ko julɗo wara kono ko ɓiyani no wawi wara ɓe hidde no wawi julɗo joni waɗi sina tawi ko jombuɗo ma jombaɗo o waɗama radio ɗon kana fottana ko julɗo wara woɓɓeyni o keefeero kef wara ɓay o jaɓaɗo julde ko keefeero kef se ƴetti ko keefeero aray ko ñawde keefeero ƴetta en lortama en juuɗatama en surotama ko ɓerɗe julɓe en jonnaymo heefere ɓe inna he o ko siɗɗo mon ni nani ko ono on ƴette guerɗo no tawɗo no gasira o sikaɓe kadi ɓeyni o koye moɗon jeeyano koye ɗon anni o morti tum jonnen payre ɗi inna he naɓe ɗum irano hen ɗum ko naɓ ɗon won aɓeɗa ka ɓelen to ka yiɗo burure to a sogiro ta luɓanin ɗo ɗon konngurɗin no metti ɓe o ɓe ari waɗi hakkude ɗon ɓeyni oɗo ko naafigiijo moolanaɗo naafigi
si tawi mo juula wonde acca wonde terten ko julɗo yulɗo so akkiti ɗum few tawi mo juulata bes oɗo ko keefe hayso mo girde mon nan wallahi miɗo andi julde ko farilla ɗum no waɗɗimi kono non mi juulata noon kam no noddami kam mona noddami fi juulgol de kono miɗo andi julde no farnimi o tentike taraka ayi ko ka tarka sala o tark sotino wadde wonde no accude wonde hara no wiye ko tark o acciti woɓɓeni o fantisimo wadde wonde acca wonde wiyatake o acci o wiyete acci ara o memata feyi kono fo mum oɗo la hayra fi insani la yusalli neɗɗo mo juulata o wona hayude wa an shaqiq ibn abdillahi tabi'i almuttafaqi ala jalalatihi rahimahullah ittama yoɗo shaqiq ibn abdillah o koye taabiyankoɓe jeeya kono no fottana koye taabiyankoɓe mawɓe ɓe kummaluɓe hoore ɓe mo jeeyani ɓaala oɗo shaqiq o wi kana ashabu muhammadin sallllahu alayhi wa sallam laatinoke wondiɓe nelaɗo ɓen sahaba ɓen la yarawna cheyan ɓe yi'ali hunde ɓe yi'atano hunde min al amali immorde e golleji kal islam tarkuhu accugol ɗum ɗon kufrun ko keferagal gayra salat sowona julde nde o wi kanko e sahabaɓe yangodi janɗiɗi o wi ɓe yi'a ɓe fottantano hunde wonde kal islam sa acci ɗum a woni kefero sowona julde nden noon ɓe yino kamɓe sahabaɓe wonde mo juulade o woni kefero kono wonde no wana horugol mo acci horugol ɓe yinatano woni kefero ko mana ne'ede ha o hoora so tawina ganto o acciri kono siko hajju mum kono siko zakka o amma julde nden ɗum ɗon kam ɓe fottanno ɗum ɗon rawahu tirmidi fi kitab al iman bi isnadi sahih cheikh albani ma ka sahih sunan tirmidi o ma kadi sonno selli hade sakkiti ɗon ɗo kanko watti wulure capanɗe jeetate e goho وعن أبي هريرة رضي الله عنه إتم أبو هريرة الله ويلتنم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرماك إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته وما كتبتي وند جيال أتت حسبه ñande darngal e golleji makko ɗi ko julde nde hasbegol yani ko ndaranegol vérifié gol ndaara ene ɗum ɗo no moƴƴi ko ni waɗira no woni ko ɗoyti ko atti taw ene jiyaɗo ka golle makko addeɗo adde golleji ɗi fuɗɗode julde nden adde julde nden taw ndaare julde ko ndaare no juulirno noon honno juulirayno no ndaarete rukku nde ɗo ley rukku on no manque mo seeɗa ɗo kadi sujuudu no manque seeɗa ɗo kadi o yahano ka jama ɗo ɗum ɗon buge ɗo kadi buge nda kadi buge ɗo aɗo adde ga ɗum ɗo no moƴƴi suɓidire ɗon ko boni kon ko moƴƴi kon ka julde ha awa si allah wallimo tawi ko moƴƴi kon ɓuri ɗurde ma fof no moƴƴi o wi on ɗum fa in saluhat si julde nden moƴƴi fagad aflaha haray o malama wa anjaha haray o gañike naja ko heɓugol ko ɗaɓɓa ko admugol si tawinti dartanama o faljaali enne naja haray o lumbi wa in fasadat si tawi ɗum nde julde boni darama tawama nano juuliteno o juulino ma o juulano asla kono o hoorani kono ittani zakka kono waɗani sadaka kono o hajjoyno no julde nden deregi la julde nden moƴƴa fes laaɗo maki fagani haaba haray o perdi o hayri wa hasira haaba wa hasira kare arab sawi haaba donc wongo alaɗo absence haaba ko ronkugol heɓugol ko ɗaɓɓayno seni hakkude ha e ha ko ɗum waɗi
du'aaji goo haray ko khaa goɗɗi goo ko gha sa a wayli tun a itti khaa mo watti gha haray a bonni maana on few wala tajal fi qulubina ghillan lilladina amanu rabbana innaka raufur rahim wota waɗu ka ɓerde amen konnaagu gomɗinɓe ɓen julɓe ɓen tawaɗu meɗen añi julɓe ɓen ka ɓerde amen oɓe wala tan fi qulubina khillan lilladina amanu khillan ko giggol en tawaɗu giggol julɓe ɓen ka ɓerde amen no moƴƴi ɗum ɗon moƴƴa boy non kono wala tan fi qulubina khillan lilladina amanu rabbana innaka raufur rahim kono allahumma bi qalbihi la bi lisanihi ko wawino kon allah ko moƴƴo o jaɓay ko woni ka ɓernde kon ko wowla ko moƴƴa ko noon tigi ko fimi kon ko wonde ta allah waɗu konnaago e ngaygu julɓe ɓen taw waɗ ɗum ka ɓerde mum e oɗo fagadi haaba haray o hayri wa hasira o sooyi mane haaba o sooyi wa hasira o hayri sooyugol ko ɗaɓɓugol hunde ronka heɓde faridatihi shey'un si ɗuytoyke noon e farillaji makko ɗin hunde tawi julɗe ne farilla ne wotto ko ɗuyti qala rabbu jeyɗo o wi'a azza wa jalla unduru ndaare hal li abdi no wodani jiyaɗo an o min tatawwu'i kon min al faridati modde farilla o wonde julɗele goo